intala takka hijaaban seente je university garuu yeroo baatu mini iskartiin baate taan ammoo jinsii uffatteetiti seente muslimaa bar yeroo gabbaatu ammoo hijaaba uffiseeti baase aboo shamara teenya cufa rabbii hijaabatti haa urgeessu. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء أمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyan kiyya ka islaamaa duraan dursee barattoota yuunivarsitii Haramaayaa Gandajee teeknoo baratan galatoomaa isiniin jechaatiti cufa keessanuu rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu. Hajaa teessan tafacaate rabbii walitti isiniif haa qabu. Addunyaa fi akhiratti rabbii isin haa milkeessu. Addunyaa fi akhiratti rabbii jiruu gaarii isin haa jiraachisu. Maatii teessanii waliin rabbii warra jannataa rabbii isin haa godhu. Gaariin takka haa isin bira hin dabarin. Hamtuun takka haa isin agarin. Khayrii addunyaatii fi akhiraa rabbii walitti isiniif haa qabu. Hawaasa keessan qofaaf osoo hin ta'in addunyaa guutuudhaaf rabbiin urjii godhee isin haa mul'isu. Nama hamtuun isin barbaade abbaa sanitti rabbiin hamtuu isaa itti haa deebisu. Rabbiin biyya teenya tana ni danda'ati biyya nagayaa rabbiin nu haa godhu. Biyya milkii rabbiin nu haa godhu. Biyya badhaasaa rabbiin nu haa godhu. Orma miskiina kanaaf biyya miskiina tana nama hamtuun barbaade rabbiin hamtuu sana abbaa sanitti haa deebisu. Obboleeyyan keenya bakka cufatu warra dararamaa jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu. Warra su'uudii jiru saniif rabbi isaaniif haa dirmatu. Hidharraa baasee rabbiin nu haa gammachiisu. Ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin nu haa kennu. Akkas jechaatiti haasawni keenya ka arraan tanaa muhaadaraan teenya kaayyoo teessan guddisaa jetti. Kaayyoo teessan guddisaa haasawuu joorati deema gorsa bareedaa gabaabaa takka gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadhaa isiniin jechaatiti haasawuu san hojii haasawina. Amman tana obboleeyyan kiyya ka islaamaa haasawuu kana waan hin isinii filee fi ummatii islaamaa nama cufa booda jirra. Duraan muslimni takka sadaffaa addunyaa tanarraa bulchuu ture. Garuu amman tana waan nama gaddisiisu masgiduma isaatu bulchachuu hin danda'u. Majlisa isaa akkuma waliin agarru. Akkamitti nuti amman tana dardaroonni as jiran kun kaayyoo guddaa akka sahaabota alayhim min Allahi ridwaan guyyaa sadii booda duunee akka hin irraanfatamne mallattoo teenya dhiisnee akkamitti addunyaa tana bareedduu haala taateen akkamitti deemnaa haasa'u jooroti deemti jechuudha. Namaa waliinis jaalawwan kiyya ka islaamaa ka wal dorgomnuuni beekumsaa fi amala gaarii qabaachuuni. Gaafa duraa muslima bira dhaqaniititi namni qara'a bar muslimni nama bira dhaqu wahayyuu qaba. Sanis wanni akkas ta'eef waanuma qura'aanaa fi hadiisa sahiha jala deemee fi jaalawwan kiyya ka islaamaa. Amman tana kanama cufa booda ilmaan yayyiitii fi ilmaan jaldeessaatiif shodhee eegee isaanii wani nu deemsise waan bu'uura keenya jaalawwan kiyya ka islaamaa san qura'aana waan qura'aana kanarraa fagaannee fi tana allahan keenya jalla jalaalu wayita kaayyurraa nu dubbatu maal jee wasaari'u ilaa maghfiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا أريفت داجي غما وان ربي را أرارما إسني بوسو إسني سبجيسو أريفت دا أما اللي غما جنة أريفت دا جنة نسانو بلني إسي أكا سموانيتي في دجي كتاتي أعدت isin sanuu kurfooytee jirti lilmuttaqiin warra rabbi sodaatu anaafisnu warra rabbi sodaatu rabbi nu ataasisu. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جاء بك كانت واي صفا جنتا دبتيتي وري والدرغم ولا هادرغمو نجان جالوون كيا وني غرو قبن نوتيس كايو تينيا قدسنيتي الدنيا تنرت جراچو قبنا
yeroo dubbattu ulamaa'in garii rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a kaayyoon tuni sadii jaan jaalawwan kiyya kaayyoon dura kaayyoo gadi jalee taate ta lammada ta jiddu jireessa taate ta sadaffaa ammoo gararree taate amma kaayyoon gadi jaleen yookaanuu gadhee taate tuni akka amma namni tokko jaalawwan kiyya yoo kaayyoon isaa wallee taate yoo amma kaayyoo gooliidha walli isaan toofadha yookaa hashiishaan gurguruu fadhaa yoo jiyoo wal iyyaadhu billah kaayyoodha mana farshoo guddaa namuutu dhufee achitti dhuguun fadhaa yoo jee wal iyyaadhu billah kaayyoodha garuu kaayyoon tun addunyaa fi aakhiratu itti kasaartaa nun jeetiti dinni islaamaa nu qoraayisa tana ammoo kaayyoo jiddu jireessa taate kaayyoo tana yoo laaltan irra hedduun isii maatii teenyaatu tuutu akkasitti jiraata namni muslimaa tokko muslima salaata shanan isaa ni tikfata barnoota ni qara'a ni eebifama yeroo eebifame maaltu jira dalagaa barbaadata yeroo dalagaa argate maal godha ni fuudha ni dhala halaal isaa carraaqataatiti naamusaan jiraata kaayyoon tun jaalowwan kiyya ka islaamaa bareedduudha garuu diinni islaamaa tanaa miti tanurraa fadhu obboleeyyan kiyya kaayyoo gararree taate wanni nuti goonu waan lubbuu teenya qofa irratti gabaabbatuu miti dabaree nama biraa ka fayyadu akkas ta'uu qabaa jaalowwan kiyya amman tana haasawu jirru kana laayivii deemu jira jaalowwan kiyya ka islaamaa galata qabu muslima oduun ta'e warra biraati ilaal ni garta nuti hoo muslimoonni eessa jirra jara kanarra ay namni muslimaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa akka isaanii ta'uu hin dandeenyu dardarri amman tana asitti walitti qabamtan maalirraahi mataa kiyyarraa jalqabi maaliif biyya alaatii fi biyya biratti maafiina ay hiree isaan qaban san nuti hin qabnu ay ani wanta kakaniin isin gammachiisu rabbiin addunyaa fi aakhiratti isin haa gammachiisu yaa dardara haramaayaa warra amman tana ijoollee yuunivarsiitiitis haa taatu ijoollee tan ati obboleessa kiyya ka islaamaa gurbaa ameerikaa dhalate waliin waan takka wanni isaa gadii yuuman taaneen sin jaa isaa gadii miti ka awurooppatti jiru sanis abadan isaanirraa gadii miti nuti akka isaanitti piroodaaktiif maan taane jaalowwan kiyya ka islaamaa ay meeshaa adda addaa qopheessu maa hin taane hogguutuu maaliif waan namaa faayidumne waan san qopheessuu hin dandeenyu akka isaanii ta'uu hin dandeenyu waan akkanaati jaalowwan kiyya haasawni keenya تنلل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الكبير والبيهقي في الأسماء والصفات بسند صححه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث حسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره صفصافها اللهان أولاناتي حالوان غرري تاتي جالتا كايون تيني تغرري سنتوك أبدي ولننجني اللهان كيني جل جلالو حالوان غرري تي إسن كيسا نمني توكو أني ملتاي مليونران تها اللهان جل جلالو أكا كان جوفا دايوني سننجيكم يتنجالو وانكي inuma ani taniin isinin joo takka dardarri muslimaa nu cufaatu dureessa ta'uu qabnaa yoonni isinin jeekam jettambo rabbiin halaal isaatirraa isin cufaatu rabbii isinitti haa cabsu akka tujjaaraan ta'uu qabaa maal islaama ka fayyadu wanni allahan jalla jalaalu tujjaaran ta'inaa nun hin jenne bar nama garillee yeroo nama gorsu jiruu miskiinummaa nama nun jiraachuu fade akkanatti kan nu gorsa illee ni jira tokko maal odeessaan jiran masgida keenyatti eeshe takallamaa daa miskiinummaa nun fadhaa bismillah jedhaati ay khalli baalik gararree tataate doktara ta'eetiin hawaasa kiyyaa fi addunyaa guutuu fayyada tujjaara ta'eetitiin muslima itti fayyada ay shamara harmallaa taateetu jira yatiimaa jira isaaniif hin dhaabbadha muslima amman tanaa waan nama gaddisiisu waan fadhe ni gargaara tiiviilee islaamaatiin gargaaraa ka jiru hin jiru ani ammoo tujjaara dureessateetiin isaaniif dhaabbadha maali amman tana ni beeytaami silent killer mata irrayyas ajaa'ibaati bar tiiviin islaamaa boleeyyan kiyya
tujjaara taanee isaan san gargaaruu malee zakaa qabnu isaaniif kannu ani isaan akkana jaalatanii fi miti bar dhugaa jirtu laaleetitiin waan biraa cufanii gargaara jara kanan dhaabbatu isaaniif maan dhaabbanne TV Islaamaa Nuurul Hudaa Hamilton lakkaawi meeqaatu jira dureessa taanee isaaniif yuhibbu ni jaalata ma'aali al-umuur sifaa rabbiiti bar jaalalli diinni Islaamaa diina jaalalaati bar warra rabbiin isin jaalate irraa rabbi isin haa taasisu wayakrahu ammas ni jibbaa safsaafaha waan gadhee taate waan gadigaloo hin jaalatu dardara kaayyoo hin qabaanne calji'eetuma akkanatti ka jiraatu tokko nagarre haqqal barcaa arraan tanaa arkannaan ka gamnu tokko baqa maali boo ati jiruun ta'e hanqana gararree injiinaraan ta'uu danda'a doktoraan ta'uu danda'a aalima rabbaanii siidaa guddaan ta'uu danda'a akka sahaabotatti alayhim min Allaahi ridwaan waan gararree akkasii lubbuu teenya bira dabaree addunyaadhaaf kaafu jechuu san jaalataa Allahan olaanaa ta'e obboleeyyan kiyya islaamaa bakka biraa keessatti rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama fi الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال واستعن بالله ولا تعجز الله غرغر صفته هنه فتنيجي maaliif ni beeytanii namni kaayyoo qabu ni dhufti bar ceemaan namatti dhufa yeroo garii Allahan gargaarsifadhu hin hifatin na'am wanni guddaan ni ulfaatti yeroo fudhatti amma gabaabdutti jaalawwan kiyya islaamaa mee namni tokko injiinaraan ta'aa yoo jee wayii akkanumatti dheedhee injiinara taata lakkaawi keejii dabartee takka seentee ilammaan 12 amata 12 eegasi asitti amma mee haydrooliksitti yookaanuu meekaanikaal injiinaringi amata 4 moo amata 5 haya 12 fi 5 meeqa amata 7 qabda san dura in agarre it takes time to be a CEO nin isin injee muhaadara akkam jettan jaalawwan kiyya islaama ni geessi kaayyoon teenya guddisuu qabna amma irra hedduu ijoollee garii yuunivarsiitii ni dhufanii bar warra amata duratti galuutu jira eega yuunivarsiitii dhufte maaliif safaaxaa gootu haadhaa fi abbaan keessirratti lafa'anii jiranii miti boo as dhuftee maqaa isaanii yaamsistee galuun ta'eenyu ta'e obboleeyyan kiyya ani taniin yeroo galgala bakka dalagatti natti dhufe mujaahid waan tana waa takkaa fi lama haasawni ijoollee galii ta yuunivarsiitii dhufte ta shamaraa ijoolleetu naa himaa bara saahiboota ani jimmaa yuunivarsiitiis eebbifamtee nin qaba takka gaafa tokko maal naan jee jama'aa keessa gizee seene ni jijjiirama antanatti nin amana intala takka hijaabaan seente jee yuunivarsiitii garuu yeroo baatu mini iskartiin baatee taana ammoo jiinsii uffatteetiti seente muslimaa bar yeroo gabbaatu ammoo hijaaba uffiseeti baase aboo shamara teenya cufa rabbii hijaabatti haa urgeessu yuunivarsiitii bar maaliif wahayyuuti jira gaa eenyuutu si beeka gaafa duraa gandatti nama si beekuutu duraa dhodhogata chiikaa jala caca'uudhas asitti ammaan tana eenyu si beeka eegaa barattoota haaree wajji wal agartaa miti wahayyuutu ammas arkachuun isii laafa ati ammoo waan ati feetu san maaliif dhufte injiinaringii teessanumarratti xiyyeeffattee na'am goolii teenya tana bar saahiboonni garii nu jalaa fuudhaniititi daaraa nu godhuu fadhan maaliif jiruu isaanii san yeroo laalte des nama jechuu malti gubbaa isii yoo laalte eegaa ammaan tan uummata paariitii jira hashiishaa dalagaan isaanii dhalaa jechuu ati goolii tee tana ni ulfaataa barlaala walaa ta'a jesta jenniif tana inifatiin obboleeso caljee waan ati feetu san ni argattaa warabbil kaaba ni argatta arraan tana miilaan deemuu maltaa boru ati makiinaan bitadhaa jotte wallaahi alladhii laa ilaaha gayru makiinaa ati feetun deemtaan sin jaafar jaalowwan kee aboo yaadaa muraada namaa kana maa guutu eenyu rabbii yaadaa muraada keessan isinii haa guutu namni isa qabate mal dhabe namni isa arkate mal dhabe caljeeti waanuma teessan irra xiyyeeffadhu obboleeso dhiisi taan cufani argatta haraamin ta'e inni barbaadu warabbil kaaba dasii ijateeti jaartii qashis qushumme bareedduu dumbulloota ka rabbiin suma razaka aboota akkasiitis rabbi isin haa razaku aminiin teessan iyyitee mucaatan irratti
Ajan jaati karaatti motee san karaa obboleessoo kanaadha isinii. Alli baala gizaa akkamiyat. Wallaahi sin jaafar ni dhufti teessanis moo abshiruun sin jaa ni dhufti miila makiinaa ati feetu walaa V8 walaa eeshta qulloo raafa ni bitattaanii gooluma teessan. Lagaa tokko bira jiraatti eessatti argamaa jennaanini isiniif hin himuu jetteen isiniif hin himuu hamma waan hin ansi karadhu naa kannitu waan hin si gaafadhu hamma naa kannitutti isiniif hin himuu jennaanini nabi Muusaan alayhi salaam ni dallane jaalowwan kiyya islaama yeroo kana Allahan jalla jalaalu waan isin gaafatte san kanniifi je'een haayaa je'een maal gaafattaa je'een gaaffiin tee maalii jennaanini aniin tun si waliin jannata keessatti saahibaan ta'uu fadhaa jetteen jaalowwan kiyya islaama. Jannata seenuu miti bar ambiyoonni salawaatullaahi wasalaamu alayhim ajma'iin jannata isaan seenaniifi jannatni nuti seennu takkaa miti garuu nutillee rabbiin rahmata isaatiin ambiyoota waliin jannata keessatti saahiba rabbi nu haa godhu malee abadan eeysaa ay namni akka isaanitti rakkoo dabarsee jira si waliin jannata keessatti saahiba ta'uu fadhaa si waayiluun fadhaa jeen arkadhuu jeen bakka akkanaa jirti akkasitti baasanii reefkasan akkasitti ganda san irraa ba'anii yeroo kana hadiifni isaa guutuu ammas karaa biraatiin naa gootu jaalowwan kiyya rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama yoo waan gaarii takka dalaydaniif salawaatullaahi wasalaamu alayhi bi abiihu wa ummi sallallahu alayhi wa alihi wasallam isiniifi kafala gaarii itti hojjettan san isiniifi kafala araabii tokko shalaaloo takkaatu tuutu rasuula keenyatti sallallahu alayhi wa alihi wasallam gaarii dalage yeroo kana shalaaloo saniin maal je'eni yaa shalaaloo na gaafadhu maal siif haa godhuu jeen obboleeyyan kiyya ka islaamaa mee gaafii tokko gaafanna wallahi isin hadiisa waan beeytanii jecha mee slik taatanii yaa warra yuunivarsiitii rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam yoo waan na kadhadhaa isiniin jee maal kadhataniin mee nama tokko harka baasaa nu gargaara akka ijoollee lagaarree taatanii sodaatinaati haya achi bira mi'aati maal kadhatan hay koostar jeeboo mujaahid maal kadhatan mucaa xiqqaa mee maal jaa haya आओ तकबीर था ऐसा यर्दू चढ़ा तकबीर अल्लाहु अकबर अबो इसी ना अम्मो या यूनिवर्सिटी सोदातो तो वो माल है वो मुझे आओ लकी वो अरे $1 बिलियन तक का नाकर निजान माल इज्जत है और गाफी ना मुझे ना अम्मा जन्नत जे जालो वो की ये रोकना शलालो करना नकरत माल इसी करना जन्नानी माल करते हैं नहीं बेहतर नहीं जालो वो की इस्लामा yaa ergamaa rabbii gaala naa kanni jeen ni ajaa'iba bar gaala naa kanni jeen gaala kannaaf jeen haya waan biraa mas maal fete jennaan yaa ergamaa rabbii gaala tana tanaa eedu waan sareefaa nagarre naa kanni jeen kannaaf eeyya qul sallallahu alayhi wa alihi wasallam mee lalgaa bar kaayyoo gararree jaalowwan kiyya sana haasa'u jirraa bar dubbiin isii waan dhugaa taateef nama kofalchiste malee waan biraatii miti yer meelalga gaala kadhatta eega kana rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama isaan laaleeti sa akka dullatti banii israa'il sana maa akka isii hin taane je'in maaliif jee gaala arkanne aya horii tujjaara taatne isnee deemnaa bar jaalowwan kiyya islaama saa wallaamasa isnee deemna yoo waan gaaritti facaasne malee inuma yeroo garii yoo waan hamtuutti goone faa waan biraatii miti akka isii sammaan taanee je'en kaayyoo ta'e sammaa gararree hin goone jaalowwan kiyya islaama ammas maal jaanni beetanii ulamaa'in rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a kaayyoon teenya tun dirree tataate akka maqaa keenyaa ta'uu qabdi akka maqaa keenyaa ifa takka nagarre ati eenyu ahmad ati eenyu mujaahid kaayyoon ta'e maali doktoraan ta'uu fadha kaayyoon ta'e maali injiinaraan ta'uu fadha kaayyoon ta'e maali farmaasisti malee waan kompleksii takka nagarre itti yaada bar dhaabbatee maal ta'uu fadha aalima rabbaaniin ta'uu fadha asiinoo injiinaraan ta'uu fadha isin ni dadhabdanii akka dullatti isanii maan taane jeen kaayyoon teessan gararree tataate akkasiin isinin jaalowwan kiyya islaama abbaan kaayyoo guddoo qabu eenyu ni beetani rasuula rabbiiti sallallahu alayhi wa alihi wasallam gaafa ormi makkaa ormi mujrimni san da'awaa isaanii salawaatullaahi wasalaamu alayhi qeebaluu didan
رسول كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعواك يجركن نراهن قبل لي جئ وهتاي طائف دك وبلينك يا اسلاما طائف يرودك صلى الله عليه وآله وسلم وان ilmanamati hojjetu oduun ta'in bara waan bineensatti ittiin hojjenne irra caalaa ilma namaatitti sallallahu alaihi wa alihi wasallam itti hojjetan qabanii tumaniin arrabsaniin fotteessaniin ammas isaan kun nan qeeballe je'ee wahii taa'e inni sallallahu alaihi wa alihi wasallam numa deema kaayyoo isaa san maaliif dhaamsa kana eenyuutu narraa qeebalaadha jaalawwan kiyya islaamaa إيجنا هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار عليهم من الله الرضوان ربي جل جلال ربي الرهدو إساني للا في زيفقا قوم إساني إتي إسلامون دين إسلاما بريدا كان قبطني رسولك ينتي صلى الله عليه وآله وسلم أمنا إيجنا إساني سنو أكا أغرتن دين إسلاما بكا تكا هنام بسني بكا شوفنو مقيسن إسبين أندلس جامت gaafa duraa jaalawwan kiyya bar biyya muslimaa turte bar yeroo namni xibbii doktorummaa qaroo fade achi dhaquu ture bar arraan tana garuu waan biraati muslima bira dhaquu ture namni jaalawwan kiyya islaama sahabaanis tawaliin jenne wahii lubbuu isaanii fadhii isaanii rakisha kursii salphattuudhaaf wayii jiraatanii diina bareedaa kana fuudhaniiti facaasanii hunnooti asillee biyya teenyallee dhufanii jaalawwan kiyya islaama kaayyoon teenya kaayyoo akkanaa ta'uu qabdi malee waan biraa ta'uu hin qabduun isiniin jaa lubbuu teenya bira dabartee tanama biraatiif hafu ta'uu qabdi addunyaas akka waliin jenne rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam addunyaadhaaf hin dalagatinaa hin jenne akka waliin jenne ana maltaay miliyoonarraan ta'uu fadhaa yoo jette ni dandeessa waanuma lama godhii isin jaa diinni islaamaa horii ati qabatte san halaalirraa waritti qabadhu haqa rabbii jalla jalaalu rabbi beeki allahumma aslihi li ديني الذي هو اسمة أمري وأصله لي دنياي التي فيها معاشي جئتي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث سا إمام مسلمي أوديسي سا كيستي رحمة الله عليه رحمة واسعة أبي هريرة رضي الله عنه يا الله الدنيا تنا جرونتي يتأسي كيستي ناتاتي ناتول جئين ديني إسلاما أبليين كيا قاما في روحه الدنيا في آخرة دين الدباسو متي دجي في سمي كأدباسو مت كنت فاتو تك الدنيا تون أي رودا أسيتي فجأفتي غيا برو مرتان ملء الدنيا تسنيف هند لغتنا لا مسجد متقلا لا دين الإسلام أكن إنجن جالوون كي الإسلام أكول إنجن ملتاي بلياردير تين سنجابر شرطين تيلا مكوف حلال الراولتك أبچو يرو مالك أركتة ونساب كذي يقول زكاة جرموكم زكاة إساس بيجا يتيموتا مسكين هرملا إسانيف أبچو كمنا كايون تينيا مال توك أبدي نبيتان يوبولا ينكي ربي في آخراته أبدي أسبير لن دائي عالم رباني قدواتهم فد مالف ربي في آخرة أركتشوف يوسن انتاني مال فايدة قبد إيغا دكتورون ماتي مالي دكتورون ماتي ربي في آخرة أركتشو إنجينر ربي في آخرة يو أكس تادي نبيتا إنجينر تاتني أمانتنا جري تكنو كرو يرو أي بفهمتن جالو وانكي أكسلاما مسنا في ماري على شلوسن أبسجوسن هنغوتني يورنيس نينجي كم يتن إيغا كايون تياتي الله موكم أو جالو وانكي أكسلاما منجر فوقي جار رجاني آي فوقي أمتا لما بود جيدوس فوقي كسي نجارو فديمتن نزين أكاميغا إيغا يو ورابي سنياتا تاتي أمو أكسي وان أغرر بر بيا مصري كسد وان أكسي أمل لما بود جيدي نمن كام فتشيسو مكانك محمدي مكانك أحمدي وان أكنا يو كايون تينيا الله في آخرات تاتي أبدا جالو وانكي كسلاما وان بردو نظيف أكسي نمجال يو دكتور تاتيو كنينة هنجر أمة تجاراتي كنينة عشيشاتي جرافر جالو وانكي كسلاما سن غرغرتي دي آتي في ايتي نورتي ديمو ديمتا يرو صاحبوني كي انقدر كوجكراتو السلام عليكم سنجال بر ان إسار هنا أغا روجي برتوك هذا مسكين والله ما مسكين والله مسكين فيلا فدكيسا أغلوتي دكتور أكسي تو فيداتي أكس فيداني مالي دوبوت لغا كيسو مرة جلتني والله فتر إذا فمالي زك جلوت أسنيا تاني
ميلا لغا إيغا أكم يد كايون تينيا الله في آخراته قبدي جالو وانكي كسلاما إنما يروسن دبين تلتي تنال الرسول لك صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الحافظ ابن ماجة في سننه وأبو النعيم في الهلية وابن أبي شيبة في مصنفه وفي مسنده بسند حسن لغيره رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه من جعل نمني قد إبر همه يادون إسا كايوون إسا كايو إسا نمني قد هما واحدا يادتك هم آخرته ياد آخرة إسا نمني قد كفاه الله الله جل جلاله إسا في غيا هم دنيا ياد دنيا إسا في غيا ور الله ياد دنيا إسني في غير ربي سناتايزو دنيا واميك أياد إيه بفهمتي دلغا أبو صاحب تيجي يسم فودي صاحب تيجي كان أمريكا كوتي كان نرويج كوتي كان أستراليا يادا أنا تسيجا يا جيبر قدام جل جلاله مال فيتات مي دريسي توكو أنا تسيجا يا يو سنجا كمي أبا الدنيا في آخرة كم أنا سيجا يا أتي ونسي رجلو من جعل الهموم نمني يادون إساج أوفر يادا ميكان نجر همن واحدا يادا توكو كود سنومال يادا آخرة إسا جالوان كيا كإسلام أنا في صاحبوني أيمنو تلمان أيمن تا أيمن محمد أنيس مسكين ومكان أستاذ كجتنين حكيم حسن وأستاذ أميتي والله شيء حكيم حسن إنت على period جتنين سإنجلي فاتا ماريوش كجتني yes I say period man don't talk to me يعني ajaib Udis jenne ka oh period jenne ka oh bale do tak kabila manuma be nabar mana ke nyarra yaro as dufnu nibe ka malif dufne faru akkana ma farsu fi laiki fi sheri fi komanti fi dufte nibe ka yo santate abshir asinni arkatta garu qiya qiyama dara daga aw ad-dunya fi akhiratu warmil ka rabbinu atasu amin yada ke nibe ka مالف من الرابه نبيك حديث حفظ دي مالف حفظ دي موتين قدان جل جلاله نبيك جالو وانكيا يوتيوبي بنته الله بنته مو إساف بنته نبيك وهي يوتو ور الله بجتو جت ربنا وغرو ومن تشعبت نما دمدمي إسا باستيو يادوون إسا في أحوال الدنيا حالوون دنيا كيستي دمدمي تباست إني مال يادا الدنيا ما ياد لم يبالي الله جل جلاله هم بددوا دنتا ينقبوا في أي أودية يا هلك كمي لجين دنيا كيستي هلاكمي هنجيني حشيشة أوجدوه he doesn't care بولي ينكي زنا أدو قدو والعياذ بالله دوي فرشو أدو لقوتتي دوي هنجينين يادني إسامالي الدنيا إني وني فدو مالي بكمو فدا مالف يرو بكم تنمني أمانة ما جيج الله ستي أرجمكم الله سنمر رانيا تشوف ده وبوليين كي مالف جروما يهو تنافي جراتمكم يادت تتي أكميتين كنجا أكميتين نمر رابو فدا إيه يرو سن دنتا هنك أبو نمساني راو وبوليين كي يادني كينيا وني تو كابو الله قويا آخرة يو أكستاتي أبشرون إسنينجا دكتور مانتي الله في آخرة اتبار بادي والله الذي لا إله غيره والنتان شوفاتو ميلكي سنجلت إسنين أفتي يونين إسنين جي أكم جتا ميلكي سنجلت أتي يادني أتي كبدو الله في آخرات أنان وني أتفيت مالفيت بكمتي فيتا ورب الكعبة سيفي كنا نمنك كيدتي أكا بكما هنجران نسيقودا مالفيت الله فيتا ميلك إجلتين سنجيبر كفاه الله هم دنيا جيبر يا دوان الدنيا سي أنا سيشوفا نمك رجالو وانكي يونين دائته مسكين أنت هاجئ نما يادو جراني بيتني هذا مسكين أكبر أنين أجر رجال وانكيا نمدائي تجرو نبقو خجراتمو والله الذي لا إله غيره تأبو مكرا سنجرامي قرمو قبدها إيه قرمو قبدا
akkunumatti nambar waayidi namu laa korokkomamuu qabda xiqqoo abuu akkasii si korokkomee si laaluufi maaliif ay risaalaa guddoo tana qabdee deemtaami ahasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun ay akkunumatti an mu'mina salfi dura sala lukaan mii meenoomi laa kalli baalkisaa yeeshtaqul anta laa qunxuuxaa jabduu sitti qabaan siin jee cheek si godhuufi bar si jibbeetii miti bar si filachuuf deema risaalaa tana qabdee deemuuf deemtaami nama dura dhaabbattee hadiisa haasa'uuf deemta dubaree konumatti namaa mijjeessumo laa ta'abu akkasiiti malee tacallaa warabbil kaaba miila keessan jala dhuftiin isiniin jeebar miila keessan jalatti funyaan qurqur waan duraan guddaa jettee yaaddu cufa iisitti taati yaadi kee maali ati eenyu barbaadda haasawa haasoyte eenyu barbaadde haasawa kana keessatti maallaqa kannite eenyu barbaadde warra namatti miskiinaaf sadaqatee namarratti dhadheeru sani an akkana sii godhe warra akkas yoo sani moo ati sadaqaateetittis Allah barbaadda eenyu barbaadde yoo Allah taate gammada rabbiin addunyaa fi akhirattu isin haa gammachiisu